Chim Chipui YouTube channel clear to tele subscriber rong song te chi bai ka bu vek chewa win hi January ni sari in rin ni ania tun tuma hian tun na ya long tai district chunga thil theng tele thil poi mo then khat te kan clear ho don ani ole ama saberin kan clear tangin tun na ya Bangladesh ram buaina awanga India ram chung Longtai district Bangladesh ram rin nai khua ral tlan chungchang te nimin lama te po ron da lan ania zona te po a oma chung te po chu kan sei lang tel sel tura ngai la e buaina hi Chittagong Hill Trek a Kuki Chin National Army ten thu nei na sang jok an miat awanga buaina lo thleng ania Bangladesh sarkar le he Kuki Chin National Army te hi na sa takin anin kap ni a tarlan ania chutiang chuan chu anin ka na awang chuan Longtai district chunga hian ral tlan an ron omta ania ti chuan tun hun thleng hian he Chittagong Hill Trek Kuki Chin National Army ten thu nei na sang jok an ngiat awanga buaina thleng awang hian Bangladesh atanga sahim na zong Longtai district ron lut te hi mi sa thum som sari le panni an thin to a he buaina awang hian kumkalta November ni som ni akhan ral tlan hi Mizoram chunga hian ron lut tanin Parvati mi jan ni som sari le pali an ron thlenga hemin nuwa hian tumli ron lu bel lein tungkar ningani akhan mi somli le panga an ron lut le a ti chuan kumin chung sang hi somni le pathum ei kumbul kan chan chho ania heti lai hian he kum thar a hian mi som ruk le pani an ron lu bel le to ni in ilai ramri parwa a ramria duty BSF hotu te chuan an tar lang ani ti chuan heng ral tlan lo lut te hi kumkalta December tha khan Longtai district chung wathuam pui ate chamdur project a tele mautang ate sondar ania ti chuan tun din huna hian ral tlan tena an ron pan masak ber parwa 3B ka hian ral tlan san hi som le pani anom meka chuan heng ral tlan te hi atlang pui thoin nunaw le kum upalam deuh to te ani deuh veka heng ral tlan Mizoram ron lut te hi sarkar lam chuan athei angin chom dol na te pon thok renga tom ngai pol te le henga an bel khuat tom ngai pol te le mi tom ngai ten chom dol na hi kong sangin an thok rem ani nimin lama te po karon tarlan tong khan heng ral tlan zinga hian pastor chon khu chu nimin pi a khan aboral nge ani kha tu chuan hemi chungchang ral tlan te din mun en fi hian tokin zinga khan dil tlang south bial tu executive member pu HC lo thom lian a chuan parwa athenga heng ral tlan te din mun te en fi in chanpui an ngai na lai tur te en fi in pu HC lo thom lian a hi parwa hian athang mek ani Sangau SDO Civil Office building saknatur cheng noi izan ni somret le pani pek chho ani awangin Sangau le abial mi puite pu H biak zawa Longtai East bial tu MLA le Vice Chairman Agriculture Development Board chunga an lom hle ani kum sang kha zakwa som ko le pariat atang dei to a Sangau khu a SDO Civil da
ni to chu kum som ni chuang zet aral hnu po office le staff quarters building infrastructure mu malom lo hnuin sangau khua le abial chung mi puite ma mo na le ngan na te ngai pui mo in longtla is bial to mla pu h biak zawa vice chairman agriculture development board le Mizoram chief minister puzoram thang ate malak na zara special assistant to state for capital investment sum cheng noi sam hi somre le pan hi senga sakturin approval mu anita a sum man nal mai turin sanction amount atang hian za asam nga pek chu ngal an ni thu longtla is bial to mla pu h biak zawa hian tokin jing akhan sangau tu vc house kota public meeting an nei na apuang chuak ani tukina helai local khom song song te na putoi han soi du ka nei chu hei sangau kutlangin kum som ding chuang civil sdo kan nei to lain infrastructure lama kan mu mal lawa sdo office te sdo quarter tele staff quarter te nei lovin kan oma BDO office lam kan tom thina chu tun huna yan thei to tin kan nora in than laya ma kan la ang kan sarkar chuan kan pi ang khan khutlang roi tu tinen thei to tin chan kan la a tuna yan civil SDO sangau infrastructure atan cheng nuai zanni somriat pani krom dile point somriat pani approval kan nei ta chung jing atang chuan 50% paisa po release ani to ni tu gina yan kan hiat atan kan soi du ani heng awang hian abial mi puite an lom hle a sangau SDO civil office building thar hi sangau tu vc area chunga SDO civil ram chunga din ani dona office building baka staff quarters ani sak ani don bok ani indo Myanmar border bul naya sangau sub division a mi puite chuan nun phungral muang le himjok an nei theina tur le law and order thazoka ken ko ani theinan civil administration tha an mamo hlea hetianga an har satna le tam tak an lo boi tui to SDO civil building sakna tur thatak mai longtla isbial to mla pu hbiak zawa le Mizoram chief minister puzoram thangate malak nazara an nei thei tur chu bial mi puite an lom tak set ti tarlan ani bok nimin ningani akhan discourse on India's East Policy and Lairam West Chinland program JH Lorraine Hall Baptist House Longtai Bazara nei ania he huna hian professor LH chuanama Department of Political Science PUC Aizolin East Policy with reference to Kaladan Multimodal Transport Project Chungchang thu sein tuna natamzok thozo ani to thu tele kan zol nei tena an lo sei thin at taka thleng dik mek zel chu pathian thil ti le ruam man zel ani atia chim ko chu ani mai tur chu aram leilung fa te hi kan har masak angai tak zet to ani in buat sa ina tha nen ek is policy hi in machanang u ti in he huna hian soya pi elinari langil nei chairperson ICF Oxford UK nen atangin East policy and its implication for the Chinese ti thupui mangin thubeng war thak le ngai nom tak tak mason na tur atana malak na thei thil sang te ngai thak ania he huna hian Reverend TH Vanal Zawa LKBK in charge response to East policy with reference to ongoing and future project which in LDC area ti thupui mangin ngai nom takin asai poka tin pu salai ar lanim General Secretary ICF in Chin as a nation concept and scope
challenges and prospects ti thupui mangin ngainom takin asaibok ani heng ba ka hian Central Uele General Secretary Pu Joseph Lalming Thanga chinja point NGO response to ACIS policy with reference to ongoing and future project with in LADC area ti thupui mangin thu asaiboka he huna hian kausan political party sang tele NGO then khatte antela he program hi the International Chin Forum longkai tena an buasai ania he hun hi Pastor Daniel Thantlang Association of Baptist Churches East Chinland chuan telpuin hun se amang Reverend H. Lasang Liana Treasurer International Chin Forum chuan lom thu sain hun akhar ani Ketu ta ka channel hi like sa ni subscribe sa notification bell ni sa storin karam ngan che ani Lai district chunga tlongai Paul Lianber Central Young Lai Association kumpuan committee te chuan National Highway 54 zauna tho meka na thalo omni an hriat te na thok tu company ho tu te hriat puina in an chut chiat tira tun naya khan National Highway 54 71 RCC atanga tuipang thleng kongpui zauna thok tu PMPL SRC te chu kumkalta November ni somle pakhata khan Central Uele kumpuan committee te hian Central Uele office an lo kom to a heta hian an matho mek te an soipuya kong chak le kong thlang lungrem gravity le base wall an siam tamjok chu du thu sama that lo wangin an siam le mabak zong te chu plump concrete a thak turin an lo ngen to a hemi chungchang hi NHIDCL ho tu ten hen aziakin an lo thlen to pokani hetilaya kan hriat tura chu he kong siam tura tender chang tu hi NHIDCL ania PMPL SRC te hi NHIDCL nuaya hian subcontracting an thok vele ani Central Uele kumpuan committee ten na thona mun an tlona hian kong thang lam lungrem te chu an lo ngen to angin plum concrete a chhun ani to ti an huwa heti lai hian kong chak lam lungrem ero uluk taka anan fian nuwa a chele ti an chuaka alang tina simena charin a chung lam ero lunga vom kha mai ani ti an chuak ani hetianga na an tho that lo zia hi PMPL ho tu te mu tir an ni nuwa an lungrem chelai te chu na thok tu company PMPL ho tu te nen khol mangin an ti chia tir ngal vek ani Uele hian kumpuan a ramle nam hum hal ti chu an kalpui meka kong sanga malak na an kalpui jinga mason an tho mek National Highway zong na tho mek po ma telin na thale tlo lairam chunga tho ani ngai theinan ma an la sel don ani hemi chungchanga pulal ngai zuala fanchun Secretary Central Uele kumpuan committee thu sai hi in ngai thalok te ang Uele te hian ramle nam humhal ti kumpuana kannaya Central Uele kumpuan committee te indinin hemi konga hian malak mekani ramle nam humhal konga malak nam masatan kan ram chunga mason na thomek National Highway zaumek endik na hi kannaya athok tu NHIDCL te nuaya ABCI te le PMPL te le an contractor te nen nikum lam khan veli lai inkom hona kannaya kanrama na thote rutling le chen fa kom thoka material tha chu mang turin kan lo ngen to thina tin he na monitor tu ICT te po an office te lengin na thalo chu pomlo ngama an bil lak tur te po dal thei tu an niangin na thalo thok tu te chu lo dal ngam turin
an office te po kan ngen to ani heti ani mek la hianin PMPL te na thona mun 71 RCC chu tuipang kong sakle kong thlanga an lungrem te athatok lo thu mi puya tanga seri ka tame mawangin PMPL te ne na hian ni som pakwa tha som pakhat sang ni le som ni pani ni kum lampang khan an lungrem gravity wall le brace wall te chu plum concrete a thlak vek turin kan nge na tin an chunga NHIDCL te ne na po ziakin ngen na hi kan pe bokani he kan ngen na hi PMPL lam hianin ngai poimo kong thlang lampang chu plum concrete in an chung tana tin kong saklamero chu lungrem mang tuvin an lo latia ninga tungkar ninga January sang ni le som ni le pathum khan an na to te enin kumpuan committee te kan vakala chuta chuan an na to mek te kan an ena kong saklaman lungrem te asir ton ton chu simen in an lo chara alaya lung simen te lovin an lo vom khoma pon lampang atang chuan nge mel te walang si tiang khan alo ma chung chu company ho tu te nen amuna kan vakala company ho tu ten tianga kan mu chu te chu khol kovin anti chiatir ngalani chuan hei kar le lama hian amun en le turin an na thona mun en le turin kal le turin kan en ruam manania hengan thozo to sa te po hi an thome kan vam huang deuh khan sir ton ton chu simen a charin alaya lung simen telem lowan loda ni kan ringa heng ani ngat chuan le kong chaklama tangin mo lo tata se dol zo kher don lova chu wang chuan in heng an na thalo te hi chu an mani company lampo hianin an siam that mai du chu kan ringa eng pon hi se company hotu telen kan en howanga heng na thatok lo te kan mu chu te hi chu an mani nan suyang te win an nor chele mai tura kan nga ya imponi se kan malak na ka chozel turania kan an en ho ko tanga ti chuan na thalo kan mu chu te chu siam thale turin kan ngen dona ani